gufata Pwezelo, bakimara gufata Kalungi, bakimara gufata Ilundu n'utundi duce twose FARDC yari irimo. Ngo M23 Zanyazo yafashe Pwezelo. Ayo n'amakuru yalaye avuzwe ndetse n'iki gitondo cy'urukera tariki 23 ari kumvikana mu nyamakuru byinshi ngo Pwezelo tombe. Nivyo byagenze gute? Amakuru yo kwizirwa suko Pwezelo yabaye tombe. Oya, ibyo urabizi neza ko icyabaye cyose tugikubwira ko cyakabaye. None byagenze gute kuri Pwezelo? Tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Ushya uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Arugamba rwabaye ku munsi w'ejo ku masaha y'ikigoroba rwerekeza neza ndani muri Pwezelo. Yasaga nawe 23 izanye imbaraga zidasanzwe. Gusa igihe 23 yatangiza gutogotesha imbunda zabo za rutura zerekeza muri Pwezelo, umuyobozi uyoboye Sniper Noir yahise hamagarwa ku cyombo na General Apoko amubwira yuko ikosa rimwe gusa bakora ari gutuma bahura n'igihombo gikomeye cyane kandi igihombo cyaba kirimo gutakaza igice cyose cya Pwezelo. Byavuze neza kwemerera M23 gukomeza gutsinda ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ibyo ngibyo ntabwo byo bizeje Tshisekedi Tshilombo, ahubwo bizeje Tshisekedi Tshilombo gutsinda. Insinzi niyo yonyine bavuze ko bagomba kuzabona, niyo bavuze ko bagomba kuzana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo gutsindwa ntabwo birimo, ntabwo bigeze bemerera Tshisekedi Tshilombo ko ari ubwo azasubira inyuma. Itangazo ryaturutse kuri Apoko rigera kuri FARDC bari imbere kuri Sniper Noir nibabwira yuko nta gukora ikosa ngo M23 yinjiye muri Pwezelo. Ku rukuta rwa X rwa bamwe mu mashyigikiye FARDC baramaze kwakira amakuru ko ibintu bimeze, bahise bandika amagambo avuga ngo ntabwo Pwezelo izigerwa mu maboko ya M23 twirwaneho uko bizagenda kose, byo babyibagirwe cyane. Utundi duce nivyo batuvanyemo bakoresha indege zabo zijya pilote, ariko ibyo byo kuvuga ko bazafata Pwezelo bavyiganirize kuko nibizigera bikunda, ni igikorwa kitazigera kibaho n'umunsi wa rimwe. Pwezelo izakomeza kuba mu biganza bya FARDC, babimenye kandi babyumve. Pwezelo ntabwo izajya mu maboko ya M23. Ayo niyo magambo y'abarwanyi ba FARDC bavuze nko gushimangira cyane cyane yuko gahunda yabo ikomeje ari ugutsinda cyangwa se ari ukurwana mpaka batsinze, no gutemerera M23 kuza muri bino bice ngo yongere igire agace igenzura nyirizina, igire agace yafata kinyongera. Kandi ako gace muri rusange bavuga ntagara agace kabonetse kose, ahubwo ni Pwezelo agace ka strategique cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku buryo kuvuga ko ugafite avuga ari kijyana ni wabubeshye, ugafite avuga icyo ashaka muri Minembwe, ku buryo M23 iramutse ikize aka gace cyangwa se iramutse ifite aka gace byabisobanuye neza cyane ko insinzi yo gutsindira Minembwe yose no kwigezaho iterabwoba ryose avuga rya FARDC yabiri mu biganza byabo. Rero Sniper Noir bahise bigabanyamo amatsinda, bafata nk'icyo twakita uruzitiro. Va kuri Louis Sankuku umanuke ariko usa kwegera imbere muri Bidegu, wongera ukate usa n'ugera inyuma nanone mu gace kegereye Musambia. Hari abasirikare bose afite imbunda ziremereye, aba nibo babebereye ibamba M23 munsi wa tariki 22 ngo kuko nubundi koko gahunda yo kwinjira muri Pwezelo yari hari. Kandi hari abasirikare b'Abarundi bagaragaye bari ku rwinjiro rugana muri Pwezelo turutse muri Minembwe. Amakuru yemeza ko babanje kubera ihwari jomba M23. Amakuru nyirizina atangazwa anangiraho inange ngo nyakubwire avuga ko uko ibintu byagenze ku mirongo y'imbere ku rugamba rwa rugamba rutoroshye cyane, ko M23 nayo ntabwo yari izi neza ko biraza kuyikundira ko byibura wenda na Minembwe ubwayo duce twete mu FARDC na Wazalendo na FDNB utwo duce baza kutwisubiza, ntago bari bibyizeye 100%, kuko amagambo ya Rugabo yavuze mbere yuko iyi mirwano itangiye gushaka kwisubiza bagaragazaga neza ko bagoswe kandi bagoswe n'afite imbaraga. Gusa amakuru aturuka kuri FARDC avuga ko ubu ngubu ibintu bisa naho biri kugenda neza, nubwo hari duce batakaje. Muri Mikenge ibintu biracyameze uko bizari bimeze nyuma ko 23 yageze, nkuko amakuru menshi yo mu gace bivuga. Umutwe w'inyeshyamba za M23 twirwaneho wafashe ibirindo bya Rutaganda ku cyumweru tariki 21 Kamena 2026, hanyuma ku munsi wa tariki 22 bahita basa nkaho bisubiza neza inzira ziva ndani Gakenge yepfo uzamuka werekeza Minembwe. Akarana gace kari kari mu FARDC birukanganye nkuko amakuru aturuka mu gace bivuga, ariko bivuga ko umutwe w'inyeshyamba wagerageje kurenga undi murongo
uturutse Gakenge bashaka kumanuka mu gihe abo ruguru batambikaga berekeza muri Poezero, abandi bashaka kumanuka ngo bahite bahuza n'ishyamba rya Lukenia na Musambia bite bazamurira icyarimwe bafatanye na bagenzi babo, gusa ishyano bahuye naryo ngo bazarivuga mu mateka. Uwitwa Daniel Mucombere yagize ati nk'uko amakuru aturuka mu gace yabivuga, umutwe w'inyeshyamba wagerageje kurenga undi murongo ubwirinzi mu misozi miremire, ariko igitero cyabo cyatsinzwe na FARDC nyuma y'imirwano ikomeye. Ati igitero bagerageje gukora cyahise kihinduka zero, FARDC yahise yirwana ku rwego remere. N'amagambo yanditse kuri X, ndavuga Micombero, umwe mu banyamakuru muri Congo bakunze kuvuga amakuru agamiye ku ruhande rwa FARDC, ndetse wagaragaje neza ko kuri ubu ngubu ibiri gukorwa byose bigaragara neza ko FARDC irimo kwitwara neza. Ayo niyo magambo yanditse ati c'est le président des sources locales, la coalition Lebert Tudwane M23 RDF a pris le contrôle de la position d'Île Taganda le dimanche 21 juillet 2026. Cette position fait partie du dispositif de Gatienge de les autres positions restant occupées par les FARDC. Bati izi position zose cyangwa se indi murongo w'ingenzi M23 ashaka kwinjiramo ufitwe na FARDC bahuye n'uva gusenya, bahura n'igisubizo kidasanzwe gitutse kuri FARDC basubira inyuma. Ariko amakuru avuga iki? Amakuru avuga yuko ngo hari abasirikari ba M23 bafashwe. Ati les mêmes sources indiquaient qu'une vingtaine de combattants de la coalition rebelle Twirwaneho M23 Batazira RDF aurait été neutralisé au cours des affrontements. Ces sources affirmaient que les rebelles n'ont pas réussi à évacuer les corps de réellement tombés lors des combats. Ati usibye ibyo ngibyo byo kubasubiza inyuma byabaye, ntabwo ari byo byonyine byabaye, ahubwo urugamba nyirizina rwaje kubera ihwa rijomba M23 birangira bamwe mu barwanyi ba M23 twirwaniho. Amakuru yemeza ko bamwe muri bo biciwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hanyuma amakuru akavuga ko inyeshyamba zananiwe kuvana imirambo yabo biciwe kuri icyo cyerekezo kiva muri Mikenge, kiva muri Gakenge. Abasirikari ba M23 biciwe ku rugamba babuze uburyo babavana ngo babazamure. FARDC yakomeje gushinga amatako bugufi cyane bw'urwinjiro rugana muri Minembwe Kaziba, ariko bikaba bikigoranye cyane ko nabo bapfa kuzamuka nubwo nabandi kumanuka zanze. Nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba hagiye hose usanga bashyizemo ibihato, buri wese ari gutangira mugenzi avuga ati ntagangaho harenga, aho wafashe ni hariya, aho uri gukorera naho ngaho, ahangaha bubyihoreye gato banza uhumeke, ntabwo ari gupfa kuhinjira gutyo wiboneye. Ubwo niko byagenze kuri kino gace kagana Gakenge, uturutse Gakenge umanuka aho M23 yageragezaga kwigarurira nyuma yuko mu gice cya ruguru ugana Rwisankuku, ariko nanone uturutse mu gice cya Ilundu bari bakomeje urugamba rwerekeza neza kuri Poezero. Ariko amakuru akaba yemeza ko na Poezero ubwayo ikigenzurwa na FARDC M23 yagera muri Poezero, nubwo bari bavuze yuko bagomba gukora ishoka byose ngo bigarurire iyi Poezero. Ushaka kuzumva kumva ko ari ibintu byoroshye, nyamara amakuru ari gutangazwa aravuga yuko M23 mu gihe kurasa bamwe makongomani batangiye kwataka ubutegetsi bwa Kinshasa babushinja cyangwa bashinja igisirikare cya FARDC kuba ngo kirimo abagambanyi benshi bari kugambanira igisirikare cya FARDC, ngo ni igisirikare cyo kugambanirwa cyane. Ati bamwe mu basirikari bakuru ba FARDC ni abagambanyi, ni abanzi bari kurande rw'umwanzi, benshi muri bo bakora kurande rwa Joseph Kabila, ntago bashaka gutanga umusada ku ngabo zigana ku butaka bakoresheje indege zo mu kirere, ibyo bigaca intege Ibu ndetse na Sepanwal ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izo ndege zizahinga amateke, izo ndege zizatera umuceri, izo ndege kugize zitarwana. Nivyo baza leta Kinshasa by'umwihariko Etat Major impamvu indege za FARDC itagaba igitero gikomeye cyane karundura kuri M23 mu gihe bo bavuga ko indege za M23 za drone zikomeje kuba kubitera hareba inziga, bakomeje guhura n'uruva gusenya batazi neza uko ibintu bimeze, ndetse batanazi nimba ziraza no kugarukira aho ngagutyo gusa, ahubwo cyangwa se nimba zangira no mu bindi bice. Kubw'ibyo agashinja FARDC abayobozi bakuru bayo kuba barimo kudebeka mu gihe bagakwiriye gukora igikorwa kiremereye bagatsinda urwo rugamba bakoresheje izo mu kirere, izo ku butaka, zose bigahuriza hamwe gukora igikorwa cy'ingenzi cyane mu mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu gutsinda intambara muri rusange. Ari nacyo kintu bavuga yuko gikenewe cyane kurenza ibindi. Ngigikenewe nuko izi ndege Sukhoi C-4 Bayraktar n'izindi drone nyinshi FARDC itunze
zigomba kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba zigakoreshwa cyane mu guhangana na M23, ngibyo gushyiramo imiyaga, ibyo gushyiramo uburyo bwo kubabarira bakwiriye kubihagarika ngo bakarwana mpaka kandi bagatsinda. Icyo nicyo basaba ko FARDC yashyiramo akabaraga, akaba ari kikora utakomeza guterera agati mu ryinyo mu gihe abandi bo bari kubarashisha imbunda za rutura n'izo drone nazo zirimo kubarasa, bakababazwa cyane cyane n'uburyo izo drone zizana imbaraga z'umurengera. Bati rero FARDC nayo ikwiriye kuzana indege zayo z'indwanyi, akaba ari zikora ku mirongo y'imbere ku rugamba, akaba arizo zifashishwa cyane cyane muri iyi ntambara cyangwa se muri aya matati, ku buryo byakongera kugaragaza neza cyane ko FARDC ngo nayo yaba yongeye kwikubita agashyi. Rero iyi basaba FARDC bari kubihuza cyane no kuba M23 mu gihe yakomeza kurwana gutya, nta kabuza n'ipwayizere bavuga ko itafashwe kuko itari yagerwa muri M23, ntabwo iraza gutwara amasaha menshi kuko ntacyo FARDC ifite cyo kwikinyira imbaraga za M23 mu gihe M23 igaragaza imbaraga nyinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, hasi ku butaka ndetse no mu kirere. Iyo ntambara y'inkubirane iba ari intambara mbi cyane sana. Dukomeje n'ibiri kuvugwa rero, si ibyo byonyine biri kuvugwa, ahubwo se FARDC tishinja M23 kuri ibikorwa by'ubwicanyi nubwo M23 ibihakana. Muri raporo zikomeje kwandika ku rukuta rwa X zigaragaza neza cyane bimwe mu byaha bishinjwa M23, birimo ngize M23 yaba yakoreye abaturage b'abasivile muri Kivu y'Amajyepfo ariko no muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko raporo nyinshi zibigaragaza. Ahangaha ni ibyanditswe ku rukuta rwa X byakinwe n'umunyamakuru witwa Stanislas Bujakera wagize ijya atangaza nk'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, nawe akavuga yuko ibintu bari kubona ari ibikorwa ngo biremereye. FARDC ibyo yatangaje yamagana M23 gusa. M23 isisora itangazo yamagana ibyo ngibyo bayitangazaho, ivuga yuko ari ibirego by'ibinyuma bidafite 12 FARDC kunze guhimbahimba, atari yo gusa ahubwo n'abayishyigikira, no kuvuga ya miryango M23 ikunje gushinja kwicecekera mu gihe abaturage b'inzakarengane bakomeza gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibagire kirengera cyangwa se nibatabarwa n'amahanga, ahubwo ugasanga nayo bari kwirwanaho bitwa ko bari gukora ibya by'intambara, bakitwa umutwe w'iterabwoba, bakitwa abantu badafite 12 kandi bari kurangira ngo uburenganzira bwabo, bari kurwanira ubuzima bwabo. Ibyo rero bakaba bavuga yuko bikojeje isoni kuba aba FARDC aribo bashinja M23 gukora ibikorwa by'ihonyorwa by'uburenganzira bwa muntu, kwica inzirakarengane ndetse usibye no kwica inzirakarengane no gukomeza ibikorwa bibi cyane bya kinyamaswa ku basivile. Ibyo rero M23 kavuga ko ari ibirego by'ibinyoma bihimbwa ko yo itajya ikora ibyaha nk'ibyo ngibyo bikorwa na FARDC n'abambari bayo basangiye ubwo buryo bw'imikorere ipfuye. M23 yo ngo ntabwo ikora ibyo bikorwa byo kwibasira inzirakarengane. Reka dusome ibyanditswe na M23 bwayo ivuga ku bijyanye n'iyi raporo ndetse muri make katushye mu nshamake icyavuzwe na M23 bavuga kuri ibi byaha nyirizina biri kubera muri Burasirazuba bwa Kongo. FARDC n'abambari bayo bakomeje gushyira kuri M23 baragira bati mu buryo butunguranye cyane FARDC ubwayo nikora ibyaha. FARDC nikora ibyaha byinshi cyane, gusa FARDC iramagana amagambo y'ibinyuma nanone M23 yivugaho kiri yikora ibyaha. Ingabo za Repubulika ya Kongo zasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru ku ya 22 Kamena 2026 aho zamagana cyane amagambo yavuzwe n'abayobozi b'ihuriro rya AFC/M23 mu kiganiro n'abanyamakuru igoma ku ya 18 Kamena, zivuga ko ari ibinyoma by'ubushotoranyi kandi biteje akaga. Nyuma y'uko M23 imaze guhakana nyine ibyo ngibyo, abakozi bakuru bamagana byimazeyo ibirego by'ubwicanyi, itsembatsemba cyangwa se itotezwa bikorerwa abaturage ba Kongo, bavuga ko ari bidafite ishingiro na gato, kandi ibi birego ngo babigereranya n'ivyaha byanditswe n'umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu, biri mu kwicwa, gushimutwa, gushyira abantu mu gisirikare ku ngufu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa mu bice bigenzurwa na M23 bikoze na M23. FARDC kandi yamaganye icyo bavuze ko ari ukugerageza gukoresha imiterere y'umuryango n'indimi kugira ngo batere amacakubiri mu baturage ba Kongo, ndetse n'ubusabe bwa AFC/M23 bwo kwirengagiza ingamba z'ubuzima zijyanye n'icyorezo cya Ebola.
imyumvire babonye ko ari uburangare kandi iteje akaga ku baturage bamaze gucika intege kubera umutekano muke. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Lieutenant Colonel Mark Mogbakuzayi, umuvugizi w'agateganyo wa FARDC, bamagana M23. Wait, hari akantu bavuze cyangwa se kimwe mu bintu bavuze kirimo gitangaje cyane, nuko ngo M23 ikomeje ikorwa z'intambara yirengagije amahame yo guhangana na Ebola. Wibuke Tshisekedi Chilombo ku munsi w'ejo kuri Njili International Airport yakiriye mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Arias General Neva ngo baganire kuri kino kirezo cya Ebola kandi banaganire ku bibazo by'umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Wait, niba hari ikintu gikomeye cyane kiranga ugomba kumvwa cyangwa se kigomba kumvikana neza, nuko icyorezo cya Ebola kiri guhuzwa n'iyi ntambara, ariko utakora ngo rikugwa amahoro, cyangwa se hari ibikorwa utakora ngo udashyigikiwe ngo bikugwa amahoro. Icyorezo cya Ebola gisa nkaho kiri kurwanywa n'ibihugu z'ibikomerezwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu z'i Burayi, kuruta uko Leta ya Congo iri kurwanya kino cyorezo, kandi bifuza ngo ko cyarangira vuba na bwangu. Ibaza bavuze ko impamvu giteye kurangira ari M23 iri gutuma gikwirakwira bitewe n'uko ikora ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo nta mibare y'abanduye benshi bigeze bagaragara mu bice bigenzurwa na M23. Ariko niba Kinshasa itangiye gushinja M23 ko ititaye kuri aya mabwiriza, bisa nk'ikirego bari gushyira ku ruhando mpuzamahanga nko gushinja M23 ko biri guteza abantu icyorezo. Patrick Muyaya yavuze bisa nk'ibingibi, agaragaza neza ko ngo Ebola yatewe n'u Rwanda muri Congo kugira ngo bakomeze ibikorwa zabo by'ubusahuzi ngo ndetse no gukomeza kugenzura Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo butemewe n'amategeko. Nta kintu u Rwanda rwigeze rubivugaho, nta n'ikintu M23 yigeze bivugaho, gusa kenshi bamwe bafata Patrick Muyaya ngo nkuvuga amagambo atariyo, ariko abo kandi rwa Congo bamushyigikiye cyane kandi bemera n'ibizo avuga ko ari bya nyabyo, ari iby'ukuri. Ibi rero bamwe bavuga ko bishobora kuzana nanone ibyago biremereye birimo ugutumvikana, ihangana ndetse n'umutekano mukeya kubijyanye n'ibibazo bikomeje kwera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ibyateza amakimbirane kuri buno butaka bwa Repubulika ya Congo, mu gihe amahoro yaba akomeje kuba iyanga, intambara niyo yabigiye gukomeza kuba urutambi ubutaka bwa Congo no kwibaza uburyo ahubwo izarangira bitewe n'uburyo nyine yabirimo kurwana. Aha nyuma usibye ibyo nanone M23 nyuma yo guhakana ibyo yashinjwe yibereye mu bikorwa byayo bya gisirikare iri kurwana kandi ikagaragara ko iri gutsinda, M23 ikomeje nanone kwerekana neza ko ifite ubushake bwo gucunga umutekano, irinda ubuzima bw'abanyamurenge bose, nta n'umwe ushyizwe ku ruhande, kandi umutekano ari ikintu gishyizwe imbere kandi kigomba guharanirwa uko bizagenda kose. Mu gihe M23 nayo iri ku ruhande cyangwa se iri mu ntambara, u Rwanda na Congo bo bagize gutya basinyana amasezerano. Ibyo wabyemera? Yego ngize ni u Rwanda na Congo basinyiye amasezerano. Ku rukuta rw'inyamakuru byinshi n'abanyamakuru nyirizina bose bagarutse kuri iyi nkuru y'ibyabereye Addis Ababa hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni amasezerano y'ubufatanye mu guharanira ko impunzi zacyurwa ku neza zigataha, amasezerano agomba kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi. Albert Marsira niwe uhagarariye igihugu cy'u Rwanda mu gihe ku ruhande rwa Repubulika ya Congo hariho Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi bwana ni Minisitiri w'intebe wungirije, ubundi niko yitwa Minisitiri w'intebe wungirije, niwe akaba Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Luko niyo mazina ye, akaba rero yitabiriye bino biganiro zabereye i Addis Ababa. Ni biganiro zavuyemo rero imyanzuro ikomeye. Kangusomere aya magambo uko yanditswe wumve neza ibyabereye i Addis Ababa kugira ngo umenye neza niki cyabereye nyirizina, byagenze gute, ese amasezerano ni gati ki, yahatse iki, niki twakwitega muri yo muri rusange, nkuko zagarutsweho neza cyane tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 niho ibi biganiro zabiraga i Addis Ababa muri Ethiopia byabaye kandi bivamo umwanzuro mwiza. Addis Ababa mu izina rya Repubulika y'u Rwanda, Minisitiri General Major uri mu kiruhuko cy'izabukuru Albert Murasira yasinye itangazo rihuriho ry'inama y'urwego rw'impande eshatu hagati ya guverinoma ya Congo,
guverinoma y'u Rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ku bijyanye no gucyura impunzi ku bushake. Impande zombi zavuze ko leta zombi zicumbikiye impunzi nyinshi. Repubulika ya Congo yakiriye impunzi z'abanyarwanda 96,889 n'abashaka ubuhungiro muri bo 75,421 bamaze kwiyandikisha mu buryo bw'umubiri, mu gihe impunzi z'abanyekongo 84,456 abashaka ubuhungiro bakiriwe mu Rwanda. Bongeye kwemeza ko biyemeje gutahuka ku bushake mu mutekano mu cyubahiro, kandi bamenyeshejwe amakuru nk'inkingi y'ingenzi y'igisubizo birambye no gutanga umusanzu mu gushimangira amahoro n'ituze mu karere. Impande zombi zishimiye intambwe yatewe mu gukomeza koroshya ibikorwa byo gucyura impunzi zituruka muri Congo Kinshasa ziza mu Rwanda n'iziva mu Rwanda zijya muri Congo. Shimangira ko abantu 8,894 basubijwe mu gihugu cyabo mu mutekano kandi mu cyubahiro kuva muri Mutarama 2025, bari 2,347 mwaka 2026. Impande zombi kandi zashikarije gukomeza iyi ntambwe nziza, zivuga ko hateganijwe intego y'abantu 10,000 bazasubizwa mu gihugu cyabo ku bushake mwaka 2026. Yongeye kandi kubera ko igikorwa cyo gucyura abakongomani bacumbikiye mu Rwanda ku bushake kitaratangira, impande zombi zemeye ko guhera mu Kwakira 2026 Congo Kinshasa izagena ahantu ho kwakira izi mpunzi hashingiwe ku bushakashatsi bw'abashaka gutahuka n'amakuru ku hantu hatanzwe n'uruhande nyine rw'u Rwanda. Buretse impunzi nyinshi ziri mu Rwanda nizo mu gice cy'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Congo uhagenzurwa nande nayo 23. Benshi bibazaga impamvu izi mpunzi zidatahuka ngo zijye muri Congo kandi 23 yarafashe itwo duce bavuga ko ari gushakira abakongomani gucyurwa. Ariko ikigaragara nuko gucyurwa kwizi mpunzi bitazaza bigizwe muri nayo 23, ahubwo bizaza bigizwe muri hari na Congo n'amasezerano ya Addis Ababa yo gucyura impunzi. Congo, ASER ndetse n'u Rwanda nibo bagomba kugena uko impunzi zigomba gutahuka. Ikibazo izavuye mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Congo bazagena izo zigomba gucyurirwa. Cyangwa bamwe niho bayere bavuga bati 23 byararangiye ibyo kurangiza ibikorwa byayo bya gisirikare ku butaka bwa Congo igomba gusubira inyuma kugira ngo nizo mpunzi nazo zazanwe na leta Kinshasa izishyire mu mwanya zigomba kuba zirimo, ari izigeneraho kuba mu gihe nyine bwa 23 baba bayihahuje bayivanye mu duce twose yefatiye ikagenzura, ubwo bakaza nyine kutugenzura zabirangiye FARDC cyangwa se leta Congo ari igiye kugena naho impunzi zizaba. Ibyo ngibyo ni ukomeza kubikurikirana kamwe ku kandi ndetse n'ibiri kuvugwa byinshi muri rusange, tukamenya ngo mbese ni ibiki biri kujya mbere. Urukuta rwa Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo banditse yuko General Neva yasohoye iki n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 ni mu ruzinduko rw'iminsi 2 amasaha 48, aho Tshisekedi Tshilombo yakiriye Evariste Ndayishimiye we na Denis Nyakeru bari ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili, maze bakira Evariste Ndayishimiye wasuye kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma mu biganiro bikomeye cyane bagihura baganiye ku bufatanye bw'ibihugu byabo zombi Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, banaganira ku kijyanye n'icyorezo cya Ebola, bakomeza kuganira ku kibazo cy'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'uburyo kigomba kwitabwaho cyane n'uburyo bwo kukirangiza. Bamwe mu kunegura uruzinduko rwa Ndayishimiye muri Repubulika ya Congo bavuze ko yagiye kuganira na Tshisekedi Tshilombo uburyo bwo gutangiza igitero simusiga kuri 23 batazira u Rwanda, igitero cy'inkubirane ngo biratinze kandi bishyize kera, amahoro agomba kuboneka na gasita ko General Neva mu kurahira kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yavuze ko amahoro ari inkingi y'ingenzi cyane igomba kwitabwaho muri kino gihe cya mandaye agiye kuba ayoboye uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Kubw'ibyo agomba gufashanya na Tshisekedi Tshilombo ngo kugira amahoro n'umutekano bigerweho nta kubangamirwa n'uwari we wese. Muri make imbaraga zose zigomba gushakwa kugira ngo amahoro n'umutekano bize mu Burasirazuba bwa Congo no muri Afurika yose muri rusange. Niba Tshisekedi Tshilombo na Evariste Ndayishimiye baganiriye neza, hari ibintu 4 twategereza nyuma yo kuganira kwabo. Icya mbere, impinduka ku rugamba. Icya kabiri, kuri Ebola. Icya gatatu, kuba batangiza urugamba rweruye bafatanije bakavuga ko kurwanya umwanzi wateye Congo noneho ku buryo bupanuye byanyabyo apana kurwana gake gake. Icya kane ni uburyo bwo guhamagarira amahanga kugira ikiba bakora cyane cyane muri Afurika yunze ubumwe, bagafata icyemezo gikomeye cyane u Rwanda niba bwaye 23 cyangwa se
kugira uko babyitwara kimwe kugira ngo kino kibazo cyo muri Kongo kirangire, ariko Afurika Yunze Ubumwe ibigizemo uruhare. Ubu reka dutegereze bizagenda gute mu gihe Kigali cyumba komeje kwishakira n'ibikoresho bya gisirikare. Rero amakuru ashimangira iki? Amakuru avuga yuko Kinshasa yateguye kugura ibikoresho bikurikira: imodoka ya Paris Scout, ni imodoka ifite amapine yihariye yakozwe na FNSS yagenewe gushyirwa mu turere twose tw'imirwano. Imodoka ikwiriye gukoreshwa cyane ibikorwa by'ubutasi n'umutekano w'imbere. Paris Scout yakozwe kandi mu buryo buhambaye, itunganywa n'ikigo cya FNSS gufatanya na Turukiya SME ndetse n'abarwiyemezamirimo batoya bashoyemo agatubutse. Niyo modoka wavuga ngo iheruka gukorwa mu muryango wa Pax, ifite ibisasu by'intambara. Iyi modoka kandi ikora cyane mu buryo bukomeye kuko inashobora guhangana n'ibisasu byo hasi ibizwi nka za mine, ni MRAP, mvuga ngo gupfa kwiteruzwa mine nko kwikirigita ugaseka. Kandi ifite n'uburyo idashobora guturika, n'abayirimo bakaba bashobora kuresista ibisasu. Irinda abakozi ku rwego rudasanzwe. Intebe babamo ziba ari intebe nziza cyane babicayeho iyo bari muri iyi modoka Tshisekedi Chilombo yashatse kugura muri Turukiya. Hanyuma imodoka za Scout zikoresha moteri ya mazutu ikurikije uburyo bwihariye, kuko umuvuduko wayo urebye umuvuduko ntarengwa w'iyi modoka ni kilometero 32 ku isaha, mu gihe intera iri hejuru ya kilometero 435 yayigenda bate bayongeramo amavuta. Urumva cyane nk'igihugu cya Kongo uburyo ari kinini, kandi ahantu nyine usanga nk'abari kurwanira mu mashyamba hari intera ndende kugira ngo ugere kuri position za gisirikare ziriho nka bya tank birimo za essence. Ahangaha bita bivugwa neza ko ari ngombwa ko Kinshasa ishaka ibikoresho nk'ibyo ngibyo bitinda cyane gushiramwo petrol kugira ibyo bijyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ari nacyo kigaragara ahangaha rero nk'uburyo bushyashya Kinshasa izanye mu mirwanire, cyangwa se uburyo bushya Kinshasa izanye kugira ngo ikoreshe cyane mu ntambara yo ku butaka. Intambara ku butaka kandi impamvu gayishoriyamo agatubutse nuko azi neza ko ari nayo ikunze kumutsinda mu gihe mu kirere ngo yarangije kwizeramo gake, ariko yo ku butaka iracyagoranye cyane kuri Kinshasa. Niyo mpamvu bemera bagagura nanone ibindi bikoresho bishya by'inyongera ku bindi byari byaraguzwe na Kongo mu minsi mike ishize. Iyo kagaragaza neza ko Kinshasa yitaye cyane ku buryo bwihariye bwo gushaka ibikoresho by'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Iyi modoka Paramount rero ikaba imwe mu ingenzi zigiye gukoreshwa cyane n'igisirikari cya leta ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu minsi iri imbere mu modoka mugiye kujya mubonamo iby'ubwo bwoko. Icya kabiri ni PD2. PD2 nimwe mu modoka nanone wavuga ngo yihariye cyane, abayizi barayizi, bazi uburyo ihambayemo, bazi uburyo ikozemo. PD2 ifite systeme za Ukraine spec, uruganda rukora systeme z'indege zafite pilote rwagize gutya, bakora nanone akadrone gatoya kitiranwa n'icyo kimodoka nako kagomba kuzana n'iyi modoka. Akadrone kakoreshwe cyane mu ntambaro yo muri Ukraine. Ni igisubizo rero cy'ingirakamaro cyane gikwiriye gukoreshwa mu bihe bigoye, wavuga ngo mu bihe by'intambara zitoroshye zo ku butaka. Drone ihaguruka ihagaze, ntago igihe nda nka za CH4 bivuze ngo hariho hose wayihagurukiriza. Iboneka mu buryo butandukanye, harimo ibaba rya PD2 rifite amababa ya metero 4, n'ibaba rya PD2 rifite amababa ya metero 5, muri make zitandukanye mu ngano. Hari PD2 ifite ibaba rya metero 4, PD2 ifite ibaba rya metero 5. Ntago bizwi ubwoko Tshisekedi Chilombo yiteguye kuzana muri Republika Demokarasi ya Kongo, nuko gusa nawe yahisemo kuzana iki gikoresho mu ngabo za FARDC ngo zifashishe cyane. Ukamenya ko iyi drone nanone ishobora gukoreshwa cyane mu gukora ibitero byihariye, byandi wita ko ari ibitero by'ingenzi cyane bifite n'ikoranabuhanga, warfare cyangwa se intambara yo kuri internet ikoreshwa nyine. Niyo mvuze intambara kuri internet ntabwo ari yindi yo guhangana mu magambo, ahubwo gukoresha ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga bagahangana navyo, ngo nazo zikaba zangana n'izindi twone wenda muri make kugira bisobanukirwe. Nazo rero zikaba zifite ubwo bushobozi. Izi PD2 Kinshasa igiye kuvana muri Turkey kugira ngo zikoreshwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hanyuma usibye ibyo bivugwa, amakuru yandi agashimangira ko Kinshasa izanye izi PD2 nk'uburyo bwiza cyane bwo gukomeza guproteza no gutata ku mirongo y'imbere ku rugamba kwa sekere ku butaka, ariko bagakoresha kadrone nk'akingenzi cyane birumvikana ku rugamba. Angaha no kuba warangije gutekereza kabiri
uti ku butaka bazarwana bonyine. Bazanye n'imodoka izwi nka Paris 464 ni imodoka y'intambara ifite amapine 6x6, ikagira nanone kandi gukemura ibibazo by'uruvangavange rw'intambara, kuko iyi modoka ubwayo irinda abasirikari kandi ikagira n'imbunda nziza cyane. Ishobora kandi guhashya ibibazo by'uruvange haba ku manywa cyangwa se nijoro, mu bihe byose irakora. Systeme zayo z'iyi modoka zagenewe kurasa intego nyinshi icyarimwe, ibyerekezo byose harimo n'ahantu hirengeye hari imihanda ibiri igenzurwa cyangwa se igenzurirwa kure. Iyi modoka iraharasa neza. Systeme ifite intwaro, ifite uburyo bwo kurasa ndetse n'ibimodoka binini cyane nanone bya gisirikari bigenzi byabyo. Ikaba yifitemo nanone yitwa radari bifasha kutanyura ahantu hateze ibisasu, na za sensors zifasha kumenya neza icyo umwanzi yayiteze, agipfa kugwa mu mutego, ntagipfa kugwa muri ambuscade y'umwanzi. Iyi modoka iragenda neza rwose, nta gukumirwa no kuvuga ngo umwanzi yayiteze igico ngaraza kuyibasira. Oya, iragenda mpaka igatsinda ibyo mitego, kuko ifite twa sensors tuyimenyesha aho igiye guhagarara ko ibintu bimeze neza cyangwa se bitameze neza, ikiyitaho muri make igakora icyo gikorwa ntabwo bifite. Bayitwaye nibo nyirizina ntabwo. Hanyuma ikaba indege y'ingenzi cyane, imodoka y'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC ihawe ibikoresho hamwe n'ibindi byinshi bizazana impinduka zikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, niko menshi basobanura. Mbaza ngo ni ibihe bikoresho by'ingenzi bindi by'ingenzi? Harimo Paris 4 nimaze kwikubwira, hakabamo OTM V4 ndaza kuyakubwira mu makuru ya chata uburyo bwayo, hakabamo Vickering Shadow Leader, Tep X, Kai, Ajigma ndetse na Mad Fox. Izo zose zikaba ari imodoka Tshisekedi Tshilombo yiyemeje kuzanira FARDC ngo izikoreshe cyane cyane muri kino gihe gikomeye cyane cy'urugamba ihanganyemo na M23, urugamba wavuga ngo rukomeye cyane kuruta mbere hose, urugamba rw'imbaraga, aho FARDC nyine rimwe na rimwe inakocorwa na M23. Ubwo rero bigasaba neza ko nayo iba ifite uburyo bwo kwirwanaho, ifite ibikoresho bishoboye nk'ibyo ngibyo kugira ngo irebe ko yazatsinda iyi ntambara mu bihe yaba ikomeje kurwanwa. Intambara ikomeje kurwanwa muri izo mbaraga M23 iri kugaragaza. M23 idacitse intege, byazasaba FARDC nyine gukoresha uburyo budasanzwe kugira ngo ihangane na M23. Niyo mpamvu ngo Tshisekedi Tshilombo yasanze ari ngombwa cyane kuzana iyi modoka z'intambara drones kugira ngo ku mirongo imbere ku rugamba FARDC yitware neza. Nanjye nti iminsi iri imbere ni kabutindi ihatse byinshi, gusa tuzabimenya uko bizagenda kose. Iminsi iri imbere izatubwira niki kijya mbere, niki kiri gukorwa, niki twakitega ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngaho rero gubwa neza, ugire byiza, amahoro, imigisha n'amerwe kuri wowe. Salam shalom, ndumuwa kamazi oro hagira uwande. Amahoro niyo nkwifurije gusa.